Murakoze televiziyo y'u Rwanda utuvugana turi mu karere ka Gakenke mu murenge wa Karambo mu kagari ka Kanyanza aho turi kumwe n'abaturage bavuga ko hashize imyaka 2 hashinzwe amapoto murayabona hano inyuma bakaba barategereje amaso agahera mu kirere. Abaturage reka tubegere batubwire mu by'ukuri ikibazo giteye gite. Nditwa Havyimana Fabien mu mudugudu wa Karenge akagari ka Kanyanza umurenge wa Karambo. Hashize igihe kirenze imyaka 2 amapoto yarashinzwe tubura n'urusinga. Bese mu yandi magambo twarababajwe no ko nta gisubizo cy'amashanyarazi twigeze tubona kagwa nk'ubu naguze akamashini kabeta isombe nzi ngo nakorera abaturage bo mu mudugudu wanjye nk'umuntu ushinzwe imibereho myiza n'iterambere navuga nti ntazana akantu kagasha nk'abati abaturage banje ikeneye agasombe ikeneye ubwatsi tuze tushije ku mashini tugarura amatungo natwe ubwacu tubeho neza nk'abantu twihangiye umuhanda uduhuza na Gakenke. Ayo mapoto mubona bese nta marira dufite kuko tutazi igisubizo, kandi Paul Kagame yatubwiye ko twese tugomba kubona umuriro, nta muturage ugomba gusigara atabonye umuriro. Ariko nibaza uburyo bayahitanye, ariko niyo nta muriro umva ko igikonge ntiyo cyatuma wandika ngo usome. Ibyo nicyo kiza cy'umuriro. Hafi aho ngaho hakaboneka abantu iterambere rirahari ariko bakabura umuriro. No kubashize imyaka 2 mubona amapoto nta muriro, ingaruka byabagezeho n'izihe? Nitwa Rutayisire Jean d'Amour. Nk'ubu dufite abana b'abanyeshuri kandi umuntu yakwishakamo ubushobozi akamugurira computer kugira ngo abashe gukurikirana uko yiga neza, ariko kubera amashanyarazi twabuze kandi twarabonye amapoto icyo kibazo cyatubereye ingorabahizi. Ari nayo mpamvu turi gusaba leta ngo itwohereza insinga tubone umuriro. Nitubona umuriro abana bacu babone uburyo bakurikirana ibikorwa by'iterambere, bityo natwe baduteza imbere turi gusaza. Nitwa Hakizamuye muri Karenge. Nk'urubyiruko dukeneye kwiteza imbere, twagora n'izo mashini tugashinga salon de coiffure tukaza twogosha. Ni byinshi dukeneye twakoresha umuriro, ariko kubera ko twabonye amapoto tukizera ko turabona umuriro, insinga wapi nta kintu kiri kuza. Ariko turasaba ngo mudukorere ubuvugizi tubone umuriro. Amapoto barayashinze ariko amaze imyaka 2 nta muriro turi kubona. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gakenke Niyonsenga Aime François aravuga ko ibyagaragaraga nk'inzitizi ku gukwirakwiza amashanyarazi byabonewe igisubizo, abo bose bakaba bagiye kuyahabwa. Ukwezi kwa 3 k'umwaka utaha ikitwa abo bantu bafite amapoto yabuze insinga kizaba cyararangiye, kuko muri uku kwezi kwa 12 dufite abaturage bagera ku 11,000 bagomba kuba babonye amashanyarazi. Guhera ku wa mbere bazaza kubashyirira hamwe umuriro. Bivuga ngo rero nabo ngabo bari bafite ikibazo cy'amapoto ari henshi. Iruri na Gisanzu kirahari, za Cyabingo kirahari, Ibusengo zirahari kirahari, Karambo kirahari, Gashenyi, Rushashe n'ahandi hose. Umukuru w'igihugu yabasubije, abo ngabo bose bagiye kubona insinga zigiye kuza bazishyireho ku buryo umwaka utaha uratangirana no kuba nabo bamaze kubona amashanyarazi. Umurenge wa Karambo ni mu mirenge igirwa hanini n'icyaro, ku buryo abaturage baramutse babonye ibyo bikorwa remezo byabafasha kuvugura ubuzima bwabo. Baravuga ko babonye umuhanda ariko bagasaba ko no kwihutisha amashanyarazi byakwihutishwa kuko akabagiraho ku bwinshi. Dushimije Adolphis mu karere ka Gakenke.